Mu gihe isi yose yizihiza umunsi mpuzamahanga wahariwe impunzi mu rwego rwo guha icyubahiro abantu bahatiwe guta ingo zabo, uyu munsi ku itariki ya 20 y'ukwezi kwa gatandatu turareba impunzi zo muri Repubulika ya Demokarasi ya Kongo. Izi zahungiye imbere mu gihugu kubera ikibazo cy'umutekano muke mu burasirazuba bw'igihugu cyatewe no gushyamirana hagati y'umutwe wa M23 na leta ya Kongo. Mu rwego rwo guharanira uburenganzira bw'abana bahunze, itsinda rya zimwe muri izi mpunzi zubatse ishuri mu nkambi ngo abana bakomeze kwiga. Ni inzu igaragara ko ariyo nini mu nkambi, yubakishije imbaho n'amabati agace gato, ahandi ni ihema. Iri mu nkambi ya Burengo mu nkengero z'umujyi wa Goma. Ku cyumweru iyi nzu ikoreshwa nk'urusengero, indi minsi yose isigaye ikaba ari ishuri. Niyo nshuti uwifashije Gruwal na bagenzi be b'impunzi ari mu bashinze iri shuri ry'abana babo bahunganye nabo. Iri shuri ririgenga, riyobowe n'impunzi, ni ukuvuga ko ritandukanye cyane n'amashuri ya leta. Na ikiwa tumejikuta ndani ya kambi, tumeona ni vema kwigisha aba bana nuko nari maze kubona ko batangiye kwibagirwa ibyo bize bakiri iwabo mbere yo guhunga. Bamwe batangiye kwiga, abandi ntibaratangira. Ubu twese tubana mu nkambi. Mu gihe turaha rero twabonye ko ari ngombwa ko abataratangira ishuri bahabwa amahirwe byibuze yo guhabwa ubumenyi shingiro, nubwo bwose bagoswe na byinshi. Inkambi ya Burengo niyo nini icumbikiye by'agateganyo impunzi zataye ibyazo mu duce twose tw'inkengero z'umujyi wa Goma. Ni ukuvuga abahoze batuye i Masisi, Rucuru na Nyiragongo. Aba bahunze uduce bari batuyemo tumaze kwigarurirwa na M23 mu mirwano yabaga ihanganishije uyu mutwe n'igisirikare cya leta FARDC. Gruwal wahoze ari umwarimu mu ishuri ribanza rya Kicanga, n'umwe mu barimu b'abakoranabushake bashinze ishuri mu nkambi bakora badahembwa. motivation hakuna yoyote ile ambayo tunapata uretse ubushake, nkorera ubuntu, kuko aba bana bari mu nkambi ni abana bacu. Twe nk'impunzi dukorera ubushake kugira ngo ubumenyi dufite bufashe aba bana b'impunzi. Ariko turasaba inkunga y'ibikoresho, kandi ibonetse twayakira tukayikoresha. Kuri iri shuri duhora twumva urusaku rw'ibintu biturika. Abana hari igihe baterwa ubwoba nabyo by'akanya gato, ubundi tugakomeza kwigisha, nubwo bwose bigoye cyane. Ajua Kalola Guillaume wahunze aturuka ahitwa Imweso muri teritwari ya Masisi, ni umubyeyi akaba n'umwarimu mu nkambi. Nawe yiyongereye ku bandi barimu bigisha mu nkambi kandi bose b'abakoranabushake. Aba muri iyi nkambi ya Burengo. Tunafundisha watoto wakimbizi, twigisha abana b'impunzi. Twishyize hamwe kubera ko twabonye mu nkambi harimo abarimu benshi. Twasanze dufite ubumenyi, nuko dutekereza ko byaba byiza tubusangije aba bana baba mu nkambi. Twese rero duhuriza aba bana hamwe tukabigishiriza mu nsengero. Ababyeyi batari bake banejejwe n'iyi gahunda yakozwe n'abarimu. Urugero ni nk'uyu witwa Nda Marie wahunze aturuka Ikicanga ari kumwe n'abana be. Tulifika humu tukakosa ginsi. Tukigera hano mu nkambi twananiwe kwigisha abana bacu, ariko ubu aba barimu biyemeje kutwigishiriza abana kandi ku buntu. Rero dushima Imana kuko bigira ubuntu. Bamwe muri bo ntibanafite imyenda yo kwambara bagiye ku ishuri, yewe nta n'ibitabo. Abarimu bagerageza kubafasha, ariko twe nta kintu dufite. Nubwo biruko, hari abandi babyeyi banze ko abana babo bajya ku ishuri, nka Jeanne Katoto. Ntibiga kubera inzara. Vyoba vyiza cyane turonsa amahoro kugira ngo dusubire mu mihana yacu. Icifuzo cacu ca mbere ni ugusubira iwacu kuko turiko dupfira ngaha. Abayobozi bose b'inkambi ziri mu nkengero z'umujyi wa Goma barasaba umuryango mpuzamahanga na leta ya Kongo gufasha abataye ingo zabo bose gusubira iwabo. Tunapobakia hapa magumu hata ni wengi sana wanawake. Igihe cyose tuzaba tukiri hano hazaba hari ingorane nyinshi, cyane cyane ku bagore n'abana. Abana ntibabasha kujya ku ishuri, abagore ntibafite icyo kwambara, yewe ntibafite n'icyo guha imiryango yabo. Niyo byabejo baduhaye gahunda twahita dutaha. Na wanatuprograme kurudia kesho, tutakamata msaada plutôt tutarudia. Hagati aho leta ya Kongo irasaba impunzi zose ziri mu nkambi gukomeza gutuza mu gihe hari umuhati wo gukora ibishoboka byose ngo impunzi zitahuke.
Colonel Kapende Kamanda Faustin akaba na meya w'umujyi wa Goma arabisobanura. Hari icyizere cyerekana ko dushobora kurwana tukongera kwigarurira uduce twafashwe na M23 n'abayishyigikiye. Kubera umutwe w'iterabwoba wa ADF hiyongereye ko intambara ikomeje gushyamiranya M23 na leta ya Kongo, umubare munini w'impunzi urahatirwa kubaho mu buzima bubagoye mu nkambi, aho abana batiga ndetse badafite ibintu byankenerwa mu buzima. Kandi umubare w'abahunga ukomeje kwiyongera muri Kivu ya ruguru. Tim Harris Ishimwe, Ijwi ry'Amerika.